Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula ong beupang kemensim habadon kinu gijing penkelumar hak emlang kesalang yakni ula ajingkran hak jing rakhi Christmas bela penlong da ke Catholic Bishops Conference of India hanong ba Delhi henen kejanmin. Menteri Kambari Dr. S. Jaishankar un penlong ke jenglik jengok yakari United States ke ban rius ngi ke ban stang na dua menta kesngi. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula penpau kajing sengosi halo kajing klan no jang uwe ni kinong snap hem bapau kari usyam benegal. Menteri Kesorkar Pedeng Amit Shah ula banjur badan kam bantawi kibut kibala ban penyedai be kiri kiba marjan ban lap eki kenhon kiba persya ya ke India. La rakhe ke National Consumer Day menta kesngi ya kani kesngi la jurakhe manla ka ar pesau tarik unopra ban penpaw ke jing don kam jong ka jingki jong ki nong thet nong pet ha kari.